Angikubingelele mbukele enhlana sezantsi umhlaba wonke nezinkalo zonke ngithi udokotela umncwabo lo ngisatholakala la ngibonge kakhulu nje kubona bonke abantu ade nginabo nakubona bonke abantu ade ngisizana nabo ngeweekend le ezisuka kuyona bese ngithi kulabana bakomhla ka3 kuJune Nkosi yami ngithe sanibonani bakithi ngiyabonga kakhulu nini enilodi ngena kakhulu and ngiphinde futhi ngibonga nama reply wenu ukuthi ne reply kahle kakhulu hayi ngisekhona ngila eNewcastle maneke namhlanje esibulawa amakhaza enhlana sezantsi kubanda ngalendlela eyisimanga nimbathe phela emakhaba kithi nimbathe nifihle nibase futhi ningahlali ngamakhaza namakhambi kamncwabo phela akubamba angena kamnandi egazini lakho mangabe uwafake kwathola ukuthi nawe ufudumele 073 219 664 niphila nje phela enhlana sezantsi umhlaba wonke ngiyanithanda nginithandi ukubhubha bayo ngiyabonga.